Ikaze kurowe tubana umunsi ku munsi mu biganiro bitandukanye ubakora bagenda avugwa mu busesenguzi byose ugenda ukurikira kuri YouTube channel ya Bwiza TV by'umwihariko ni by'agaciro cyane kuri wakoze subscribe ugenda naduha ibitekerezo mu nyunganizi zitandukanye mu nkuru nyinshi tugenda tugutegura kuri YouTube channel ya Bwiza TV by'umwihariko nawe utarakora subscribe nakubwira ni kora subscribe ugenda ubana natwe mu nkuru mu makuru ndetse no busesenguzi na byinshi tugenda tukugezaho kuri YouTube channel birushaho kugenda bigufasha kuba ufite amakuru kandi kugereraho igihe gatanu ku kandi muri akanya ndaje ngo tuganire ku makuru abagenda avugwa by'umwihariko tugiye kugaruka ku nkuru zigera kuri 3 abo by'umwihariko ndibuze kubwira ko ubutegetsi bwa Donald Trump bwashyizweho igitutu cyo kuba bwatangira gukorana na Joe Biden nka perezida mushya watuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni mu gihe kandi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakomeje gututumbura uruntu hagati ya perezida uriho ari we Felix Tshisekedi ndetse na perezida wahozeho ari we Joseph Kabila. Ni mu gihe kandi mu gihugu cya Tanzania Dr. John Pombe Magufuli yaje kubarakara akabwira amagambo akomeye by'umwihariko nyuma yuko ubuyobozi bwe bwagiye bunengwa kubijyanye n'amatora yabaye muri Tanzania ndetse ahanini n'abanyapolitike benshi bakagenda basaba ubuhunzi. Reka mere aho guhera mu cyumweru gitaha biteganyijwe ko perezida watoye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wamenyekanye ari we Joe Biden azatangira guhabwa amakuru y'inzego z'umutekano kugira ngo bimufashe kwitegura no kumenya ingamba zikenewe kubijyanye n'umutekano wa Amerika mbere yo kurahira muri Mutarama umwaka utaha. Ubusanzwe iyo hakimenyekana watsinze amatora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni ihame ko atangira guhabwa amakuru y'umutekano kugira ngo bimufashe kumenya aho azahera nagera ku butegetsi ahangana n'ibibangamiye umutekano w'iki gihugu. Gusa siko byagenze kuri bwana Biden kuko amaze hafi iminsi 7 ayo makuru nayabona kandi yaratangajwe nk'uwatsinze amatora. Gusa impamvu yabyo nuko perezida Donald Trump watsinzwe amatora ataremera ko yayatsinzwe by'umwihariko nyuma y'uko amajwi y'uwatsinze yaje gutangaza ko Joe Biden yatsinze amatora Donald Trump akahita atangira guhakana ko ibyavuye mu matora atari byo. Ni mu gihe wahaye gutegura inzibacyuho yo kujya ku buyobozi bwa Biden ariwe Jen Psaki yatangaje ko bakomeje kwimwa amakuru y'umutekano ibingibi byabangamira imyiteguro ya Biden. Mu magambo yagize ati hashize iminsi 6 ariko uko umunsi ushira bikomeza gutera impungenge abashinzwe umutekano ndetse na perezida watowe na vice perezida we kuba adafite amakuru kuri ayo makuru y'ubutasi ibi bibangamiye umutekano wacu n'ibindi byuko duhagaze kwisi. Ni mu gihe Psaki yavuze ko uko gutinda kwagize ingaruka mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo mu mwaka wa 2001 ubutegetsi bw'imyamakuru George Bush bikaza gutuma kwitegura guhangana n'ibitero by'iterabwoba byabaye ku itariki ya 11 Nzeri 2001 biza kugorana ndetse biza gutuma iki gitero kiba cyaguyemo abanyamerika benshi. Hari abasenateri bo mu ishyaka rya Donald Trump nabo basabye ko Biden atangira guhabwa amakuru ajyanye n'umutekano kugira ngo hafatwe ingamba hakiri kare. Gusa n'umugenzo usanzwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho watowe aba ahabwa amakuru igihe atararahira kuyobora iki gihugu. Mu ntangiriro z'iki cyumweru Joe Biden yashyize hanze itsinda ryigenga rishinzwe kumwigira ukazahangana n'icyorezo cya coronavirus n'abagiye ku butegetsi amaje kurahirira kuyobora iki gihugu. Ni mu gihe kandi urwego rushinzwe ibikorwa bya leta ari narwo rutanga ingengo y'imari ikoreshwa n'ubutegetsi bushya ntirurafata Biden nka perezida watsinze, aho ibyo byose bituma ntaho gukorera bamuha cyangwa amafaranga yo kwifashisha yitegura kuba yayobora iki gihugu cya Amerika. Psaki yasabye Emil Murphy uyobora urwego wanashyizweho kandi na perezida Donald Trump gusinya yemeza ko Biden yatowe bityo ahabwe ibyo agenda yemererwa n'amategeko mu kugira ngo akomeze kwitegura kuba yazafata ubutegetsi ayobora iki gihugu. Ni mu gihe kandi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa 6 tariki ya 14 Ugushyingo Kinshasa hashobora kuba kanu nyuma y'aho abayoboke b'ishyaka UDPS rya perezida Tshisekedi n'urubyiruko rushyigikiye Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bose bateganya imyigaragambyo ikomeye kuri uyu munsi. Ni mu gihe ishyaka rya perezida Tshisekedi rizaba riri mu muhanda mu rwego rwo gushyigikira ibikorwa yatangije ku itariki ya 2 Ugushyingo byo kugisha inama abanyapolitike batandukanye. Ni mu gihe ku rundi ruhande urubyiruko rushyigikiye Kabila rwo ruzaba ruri mu mihanda rwamagana icyo bita guhonyora itegeko nshinga ku bwende. Mu gihe hategerejwe uburenganzira bw'ubuyobozi bw'umujyi, urubuga rwa Mediacom ruravuga ko iyi weekend ishobora kuza
uzaba ari umuriro by'umwihariko hashingiye ku mvururu biteganya ko zizatezwa n'izi mpande zombi ubwo zizaba ziri kwigaragambya. Ni mu gihe benshi batinye ko impande zombi nizihurira mu muhanda hashobora kuzaba gukozanyaho nk'uko byagenze kuwa 9 Nyakanga aho abayoboke b'ishyaka rya Kabila PPRD bashyigikiye inzego zashyizweho no guhererekanya ubutegetsi bari bihurije ku cyicaro cy'ishyaka ahazwi nka Bovel Swende bakozanyijeho n'abayoboke ba UDPC bari mu myigaragambyo bamagana ishyirwaho rya Rosat Maronda ku buyobozi bwa komisiyo y'igihugu y'abatora. Gusa imibare y'abakomerekeye muri izo mvururu yatangajwe n'igipolisi ivuga ko abantu 24 bahakomerekeye barimo 19 b'abapolisi n'abigaragambya 5 aho ibiro bimwe by'ishyaka bya PPRD kandi nabyo byaje kuba byakangijwa bikononokana ku buryo bukomeye. Kubera impungenge z'ibishobora kongera kuba kuri uyu wa gatandatu, ababikurikiranira hafi bavuga ko basanga ubuyobozi bw'uyu mujyi bukwiye kwanga kwemera ko iyo myigaragambyo yombi iba. Ni mu gihe ingingo ya 16 y'itegeko nshinga ivuga ko kwigaragambya ari uburenganzira bwa rubanda muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi kuva mu cyumweru gishize hagiye havugwa umwuka mubi hagati ya Perezida Kisekedi ndetse by'umwihariko na Perezida Joseph Kabila. Dukomeje mu gihugu cya Tanzania, Perezida John Pombe Magufuli wa Tanzania yavuze ko ubwisanzure na demokarasi bifite aho bitagomba kurenga nk'uko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru AFP itangaza ko yaraye abivugiye mu muhango wo kurahiza abagize inteko inshinga amategeko bashya, aho yagize ati intego y'ubwisanzure na demokarasi ni ukuzana amajyambere si uguteza akajagari. Yongeye agira ati ubwisanzure n'uburenganzira bwa muntu na demokarasi bijyana n'inshingano kandi buri kimwe gifite aho kitagomba kurenga. Yashoza agira ati nizere ko ibyo mvuze byumvikanye. Ni mu gihe kandi Bwana Magufuli avuze aya magambo nyuma yo gutsinda amatora yo mu kwezi kwa 10 n'amajwi 88% nk'uko byatangajwe n'akanama k'amatora, aho by'umwihariko ishyaka rye rya CCM ryanatsindiye imyanya hafi ya yose mu nteko ishinga amategeko. Ayo matora yamaganywe n'amashyaka akomeye atavuga rumwe n'ubutegetsi avuga ko yaranzwemo n'uburiganya, ibyo akanama k'amatora kahakanye. Aho by'umwihariko kuwa 4 mu gitondo ku itariki ya 5 Ugushyingo 2020 Perezida John Pombe Magufuli yarahiriye manda ya kabiri nyuma yo gutsinda amatora. Ni mu gihe kandi ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Dar es Salaam yavuze ko ayo matora yabayemo inenge nyinshi no kubagamira ku ishyaka riri ku butegetsi n'umukandida waryo ari we John Pombe Magufuli. By'umwihariko Sylvestre Ntibantunganya wari ukuriye indorerezi z'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba EAC yavuze ko ayo matora yagenze neza. Kandi komisiyo y'amatora muri Tanzania yavuze ko abanenga ibyabaye muri ayo matora nta kuri bafite, by'umwihariko nk'ibyagiye bitangazwa na komisiyo y'amatora muri Tanzania. Amategeko avuga ko ibyavuye mu matora nta handi bijuririrwa, by'umwihariko ko watowe aba yatowe. Ni mu gihe kandi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bahamagariye imyigaragambyo mu gihugu yo kwigaragambya, by'umwihariko bamagana ibyavuye mu matora, aho polisi yavuze ko imyigaragambyo iyo ari yo yose itemewe muri iki gihugu, itemewe n'amategeko, by'umwihariko imyigaragambyo yakorwa iyo ari yo yose. Ni mu gihe kandi by'umwihariko nk'uwahanganye na Perezida Magufuli we akomeje kuba yagenda ashaka ubuhungiro ari we Tinduriso yavuze ko by'umwihariko ibyavuye mu matora nawe atabyemera, by'umwihariko dore ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Tanzania bakomeje kuba bagenda banahunga, by'umwihariko bahunga iki gihugu bashaka ubuhungiro mu bihugu bitandukanye muri Afurika cyangwa se ku isi. Ngayo nguko ibyo makuru abagenda avugwa, by'umwihariko ku nkuru nakugejejeho, by'umwihariko ubutegetsi bwa Donald Trump bwashyizeho igitutu ngo bujye buha amakuru Joe Biden nka perezida watowe, by'umwihariko ku makuru arebana n'umutekano, by'umwihariko dore ko kuva aho uyu muperezida byatangarijwe ko yatorewe nta kintu kimwe kijyanye n'amakuru y'umutekano arahabwa. Kandi nk'uko bimeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe atararahira abagomba guhabwa amakuru nk'ayo. By'umwihariko nakubwiye n'amakuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho impande z'abashyigikiye Perezida Kisekedi ndetse n'uruhande ruriho Kabila bashobora kuba bajya mu myigaragambyo, aho iyi myigaragambyo ishobora kuza guteza ikibazo ikaba yanazamura imvururu muri iki gihugu. Ni mu gihe kandi i Dar es Salaam muri Tanzania, Perezida Pombe Magufuli we yaje kuvuga ko demokarasi n'ubwisanzure bigiraho bitagomba kurenga, ubwo yarahizaga abadepite batoye. By'umwihariko na nyuma y'amatora yavuzwe ko atagenze neza muri iki gihugu, yaje no kuba yamuha manda ye ya kabiri. By'umwihariko nyuma yo kumva aya makuru ushobora kugira igitekerezo duha muri commentaire, tukurushaho kujya tubana tunahana ibitekerezo, by'umwihariko ku nkuru nyinshi tugezaho n'ubusesenguzi
ndetse na byinshi tugutegura kuri YouTube channel ya Bwiza TV. By'umwihariko nawe ukibona inkuru zacu bwa mbere ukaba utarakora subscribe, nakubwira ni kora subscribe uzagenda ubana natwe makuru abagenda avugwa mu busesenguzi muri byinshi bigenda bitangazwa birusha kukunegera tugeza kuri YouTube channel ya Bwiza TV. Nagushimira wowe wamaye umwanya yo kubona here kugeza aho ngiye gusoreza ngaha. Ni agaciro cyane kugira tubana nawe umunsi ku munsi. Mukomeze mugubwe neza, muhahe muronke amahoro y'Imana abane nama.